Sanibonani bafundi, sanibonani balandeli bohlelo igama Mkhwananzi uDanisa, umlobi wogwalo, impilo injalo. Sithi impilo injalo nje sikhangela ukuthi usethulela izehlakalo esihlangana lazo empilweni ukusa kwamalanga. Ezinye izezihlakalo lezi silakho ukuthi sinqande ukumemetheka kwazo, senze lokho esifisa ngabe siyakwenza, kodwa ke ezinye zakhona singelakho esingakwenza. Yikho nje sisithi impilo injalo. Siyabonga ke leli bhuku eliku-A level, sifisela abafundi njalo ukuthi benze kuhle kilo, bakhangele kakhulu izinjongo esizethuleleyo. Sikhulume ngokuhlupheka kwabantu bakwelakithi nxa sebephumile baya kwamanye amazwe, kubangelwa mhlawumbe kungabe kuhle kwezomnotho, indlela abahamba ngazo. Sikhangele njalo ukuhlukuluzwa kwabantwana, sikhangele njalo ukuhlukuluzwa kwabantwana ikakhulu abangamankazana. Sikhangele njalo imikhuhlane ekhona, ukumemetheka kwayo. Sethule izinjongo nje ezimbalwa ezingaphathisa abafundi uma bethe balufunda lolu gwalo, bazethule bazihlaziye njalo babuye benelise ukuthi bagcizelele okuvelileyo kuzo izindatshana zona ezisizethuleleyo. Siyabonga kakhulu.